2026. je godina i plaćanje Bitcoinom je stvarnost. Danas ćemo platiti Volt dostavu Bitcoinu i to zahvaljujući Bitrefill servisu. Servis koji ti omogućava da trošiš Bitcoin na digitalne i fizičke proizvode i usluge širom sveta, čak i bez pravljenja naloga. Funkcioniše kao svaki drugi servis te namene, ima korpus za porudžbine i veliki broj opcija čak i kod nas u Srbiji. Mi zapravo od njih kupujemo gift kartice Bitcoinom za prodavnice i usluge koje želimo. Na taj način život na Bitcoin standardu postaje realan. Volt. Gladan sam. Imam opciju da kupim vaučer u iznosu od 2000 ili 5000 dinara. Nije mi potreban nalog za kupovinu ovog vaučera, vaučer odmah dobijam uz potpunu privatnost i sigurnost. Inače, ne praktikujem dostave, ali znate, nekada ste jednostavno previše lenji, a Bitcoin je potrebno ponekad i potrošiti. Pogotovo kada znate da to činite i kao podršku ljudima koji su ovaj servis napravili za nas, koji Bitcoin smatramo novcem koji je potrebno i zaraditi i potrošiti. Dodajemo vaučer od 2000 dinara u korpu. Checkout. Potrebno je ostaviti mail, ali samo kako bi vam poslali kod. Može to biti bilo koji mail. Samo naravno da znate šifru. Od skoro sam otkrio Proton mail. Svaka pohvala. Još uvijek vam ne traže broj telefona kad pravite mail. Kao neki. Dođemo ko luksuz privatnosti. Ok, šta tu imamo? Dobro, neću komentarisati. Naravno imamo BTC. On-chain i Lightning. Biram Lightning. 23.452 satoshija. Nastavljamo. Selektuj novčanik. Ima gi razni. Za one koji ne znaju, pogledajte šta su novčanici u drugoj epizodi BitChamler serijala. Pa i ne moram da selektujem. Izabrat ću da preferiram da ne selektujem. I pojavljuje se faktura. Koja naravno traje 30 minuta. Kopiramo adresu. Koristim Coinos kao novčanik sa koga ću poslati sredstva. Lepim kopiranu adresu. Pojavio se Bitrefill. Legende. Povećat ćemo malo fee kako bi transakcija prošla. I poslato. 23.452 satoshi. Kupljeno. Volt voucher 2000 dinara. I sada kopiramo ovaj kod. Idemo u našu Volt aplikaciju. Pristupamo našem profilu. Idemo do dela iskoristi kod. Pastujemo onaj kod. Iskoristi. Tako je. Voucher od 2000 dinđi. U međuvremenu će vam stići e-mail da ste dobili poklon karticu od 2000 dinara. Ne gubim vreme, već poručujem picu u svojoj Volt aplikaciji i cena dostave ulazi u voucher. Na prvu mi ne beše pravo što moram da dodam način plaćanja. Odbio sam dodavanje nove kartice, stavio sam Google Pay iako ga ne koristim. Da, druže, izlazim. Na kanalu BitChamler, pored redovnih epizoda, imat ćete priliku da pratite i kratki edukativni deo posvećen Bitcoin potrošnji. Objašnjenja za sve nepoznate termine koji se pojavljuju u ovom videu možete pronaći u opisu ispod. Cirkulacija Bitcoina, ali samo ako se pametno budžetira.